Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else Bersihkan saudara di dalam nama yang Maha dan di dalam rumah berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menjadi otomasi ilmu manusia menjadi selimut apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati ikhlas jauh. Bersihkan saudara di dalam nama yang Maha dan di dalam rumah berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menjadi jika dalam kepala Tuhan menjadi suamimu. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. It's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. At the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.